de la cafetería. La encontré en el pasillo. Brick debe haberla perdido y ahora podrás comer tu postre. Странно е, Безоки. Да гледаме ли страшен филм? Не, искам да се върна на дървото, да си гледам шоуто и да не съм безпокоен от теб. Gracias, hermano. Pensé que... Sí, sí, bien. ¿Puedes devolverme mi tamaño, por favor? Vuelve a tu tamaño normal. Изглеждаш зле. Ти да не би да... ¿Qué somos fastidiosos? Este medio poder es un desastre. Fastidiosos, ¿no conocen ese juego? Es cuando todos fingimos que nos criticamos entre nosotros, solo por diversión. За да спечелиш, трябва да извадиш вкусна пръчка без кулата да се срути. No me esperaba esto. ¿Por qué no me dijiste nada, Mo? Porque fue idea mía, señor Brick. La generosidad en exceso es mi mayor defecto. No puedo evitarlo. Значи, го чакаме да се върне? И междувременно, татко никога не е виждал Брокс.